ngasibona unkosikazi wami ngiyasaba ngimfisela omunye umuntu akumnandanga babogula komuntu lendlela ukuthi afike lapha khona nabukile ayizona lo angisho ukuthi baba senthi kwababhlungu mina ayikho into ababhlungu empilweni nami njenganaleyo yabona kufikela edlula khona kodwa bese ngibuka ukuthi unkosikazi wami lekhona iphuthana labakhona encane lokuthi esikhathi singene ebudlelwaneni kwafanele mhlawumbe undibekile isithombe ukuthi hayi kunento ekanje nakanje ngayithola sengithola umkhwekazi wami ukuthi ngathi kunento ekanje eyenzakala uyayizwa into kodwa guess what ke into eyenzakala wena into yangisiza ukuthi ngikwazi ukuyilapha mina nokuthi ngithola beluleki bani lapha ngalapheka ngaqhubeka ayithanda intokazi yayizwa umqondo waqhubeka wamthanda senze ukuthi yabona into engiyithanda abantu bezongena ebudlelwaneni lento ekhansela imnandi kakhulu uthi bakhanselwe before bangena ebudlelwaneni yayizwa ukulindela ukuthi noma yini ngavela ngizokwazi ukumelana nayo ngizokwazi ukumelana